adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha KC stiri pia maya hin pen pherang kia mai ke phapon porphai ke thoma pormalok tara langso KC asai hemalong pening suri hini reng kora troka pharman ingdeng phoke brahini karbiri sonim so ronga je ke talon ponalong mesen me et pen ke pachun ponlong penapot jesemet KAC CEM Dr Tuliram Ronghang lapen EM ke doan lapen MAC anparta MP MLA tumpen danglok kado kawe sub committee ke doan lapen tek Assam Sarkar aphan lapen Havartin pen ke wang zonal KC asatuma phan kachuropon Kabi jitang song tilpia me non itu dak jitong na itu ating no itu jitang song dona me pu kai kam sing ji la pe itu kabi jitang song long dihin jimbang kai pi mate sami rohila rong pi la pe itu kabi jitang song tilpia me long chun bang tok lang in charge mate secretary kai Daniel B masih itu amai pun angin pilih kenang sara saya tapi kam berka masih lang itu tono dalo si alam the banggal alo non hat jong mate atumidik an bangso peneng la suri ni lain ko trok ingdeng poke rani kabi resinu sorong aje kiceng ani ni phakre pho thang ani pen ni phakre sir kebom la bangso ni pho la bangso arong aje bangso orang aja mesen ben ke pacun long pot laban itu ningarong alam tu tanggap alam tu itu punya tukang palo lapel bangso orang aja kicun pon ke lake jadi tung tirpia mepen kami klaim lo la bangso long aprang si kacuro pon kantung bangke karbeng lo Thomas Council CM ben cenglok EM MSC dan board chairman doan lapen MP partai MLA doan lapelasan taksi itu karbiang longlong karbi ricu pencenglok rongasa rubasa lapelasan taksi karbi employees doan lapen karbiang longlong iklim employees doan atau kecerap ke situ lapelasan taksi anutin bang putin karbiang long selang 200 doan namang so ke situ berarti seneng labang so long ade cincin ne besin itu ado we ana tuan tengno rat kan kacini oke tasi karbiang Thomas Council kahai doktor tu yang hang pen kecipaduk nang cerabun dan jok kenana asai kecin bonlong lo karbiang Thomas Council dan kamen itu pan ikan sek ajaye labang so gan ye nang tido hal labang so gan ye itu malah kecil kami nang kilo lapen penenya bangke asam komen pen kedam doktor Himanto Bisu sama kecicak labangso kecicak putih kita mau tangkas kami peneng labangso orang aja pan bangke itu menang kilo lasi pini labangso si penan sakuri kiklem tung karbeng longlong sakuri kiklem tung an one day basic base kami 90% labangso employees tung an bangke kilo posisi tung jetalong lasi itu labangso orang aja koan bangso dak iklem along tirkam amai seng lo ciklu jani aprang bangso tirkam amai pu ritya singh hi yam kabin Thomas Council apen akong bang Richard Tok di apen resivan committee lang ke doan vice president assistant secretary pen chenglok member doan apen sub committee doan atu kecepaduk kan bangso kam chunlo choro nangji sub committee tu coding sub committee ponon declaration sub committee ponon lapen volunteer atau client squad atau survey atau lapen asal saya kaprek sub committee do penan do ada medical dan cenglok asal saya kulat kelanganat kulat konven dan cenglok abdo kabe amen teramet nani lihat bahas kami anutin lamang so kecerap itu betul so betul itu ini long lasi yang samjen kan thang kecebohong keting cekawe itu ngaprang mesti pangdak lo rong aje penenya bangkun an gitu hutang seperti nangi tradisional bangso seperti nangi itu kejun do kawe disiplin donangi begitu kelas babe prang itu
Itikala long ahak hamu celang nodak ahamu bangke pening ma pakom nang jip lo bang sebang pajum nang jip pati nuri lo pening bangke kangri kangkrang celang nodak lapan bangke teklong le apo sila bang itu ningalong lo na ben an ke dak ke bang to atame mi thang pendeng sempat nang nang jip pati nuri lo dak ke bang to atame mi thang pendeng sempat jutang ke pacam ni pan bang so kema thapen itung karbi tung do an lapen karbi penang kan khe to atame alang to mi thang pendeng tan silang lo sidak cepate lo hawar pen itu hawar thong kebra hini hawar tung dak wang lo karbeng long apen karbeng lo bang tan kido habis ke karbi tungan tame Morigong Guwahati kamu district lo dan ke Biswanath district Umrongso Meghalai tak itu karbeng long long hawar tu sami wang tersi neng ke cepate pon long lo kasi hawar tu tame kebang ani la pengon kita mania tame nipun okan osi kele lo tumi kita mohon ote hala amri hawar me tu ote so gari ke tongcet dolo tu tonglo masih non hospital kami nong mangke record lo masih langsung itu kecini cot tapi mangke income din masih hem kele lo asi hawar tu sampai cepat duk lo tu ciklo jon cepat duk lo tam tam hawar long kelon ke kan riaso kadok be mos kami dang lelok kami tangka siksa kami masih kopeni dak hawar tu kami kedok tak siksa isi hibi dok kai rat ka cetong ke nak lo pot almus ke tong lo pot ni lang li tong ke mela li tong ke hala so bang itu cepat ke kon mom si awat ta tane mesem le ke bedai lo rasi lalo jorowek nangko ko itu asam komen van tane Dr. Himanto Biswa Sarma pantu alhu chang lo alang ibang ne delo sitame alang liku alang thang ka tinu yama teng tin ka bisang song pen ka tinu yama teng kan ke fan tame itu asam komen na jai tame nang non polo nang kilo la pen Claim district long itu karbi employee dan han mangke ni pai pet chok pen cleaner kepan bangke thang thang atik lo ke festival amen pen holiday pilo pening la ba itu kan ni samlo da choro lo la pa itu festival hot nan cepate samdo lo la pa ini kangku do ni tu hala all India la boso post department hala sami itu pening jambali athon itu ya si karbi si mission penmo hala bangso jambali athon pening envelope bangke itu long lo la bangke si ngarong lam itu khe pan itu si recognition lo jambali athon kini government long in the post department lo magi tu la bangso jambali athon la bangso envelope bangke ini tu thang lo bangke long ko si kon si nutin dak na program nangge bidu na tu kapre sponsor tu kapre event organizer tu an bantame churo lo adu sam misem dan mo so program dak kecun long lo asi pene bangke kecepate to kami tame tu ke hang bang trok sikep kijune hang lo pening mang wang lo sepati tame misem lo sepati son tame tu tejum lo tena tu mage juilong lo langlong lo masih kecepate kadto kami tame a result tame pening mang kene tu mona tu si nangji tang te na bangsa result bangke dak na kuma mo foto tu pon dare tu aku kopi ang tu kita lo sepati an dolo si pening bangke kecepate long tame tame ke long pon ke lake bojan PCS zone dan si cost estim long lo ini mangke lapen second best in mangke langkel PCS zone dan si long lo lapen third best in mangke disu manja PCS zone lasidak a discipline kaddo ka wen tung lang lo lahai kaddo bukan aso yedo ke pangke tan tenglok lahai kaddo ke tenglok mangke amri PCS zone mangke best discipline long lo na penapon taksi consideration na kape to warman lang si nogong PCS zone kita me si cia discipline anong ilong lo lapen langlok su PCS zone lapen kojai PCS zone teme latu dang isi discipline maksud isi konten pon lo Lokhimona ronrat chingruma maipi kepa dojia phuthak lamthei kepaklang khei lapen longri angri angdon kepa doke dhorom pen eke thanta isi ke thetan lapen angri ekewan angthek lasonsi non angkeleji ni phai ingkoi rapho thangthanga chiklo dolomara Lokhimon ashramalong Assam CM lapen team karbeng long atumta nangche tongdonsi rat chingruma maipi along RDP dunji
Lakhain ko trok Dwarbaguri MSC constituency ke parlo lakhahini dolamarang kang Lokhimon Ashram sok phek e aklama long ke padu pon raching rumamai pialong bharat ade dangkang along nong nam ka che thang plup mama mate Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen team Karbenglong Ajabang KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiswa tumpen chenglok EMs MACs lapen penang an ke theki dingatum nang chitong dunchi Lapen bangso raching rumamai pialong ke Lokhimana ronpen kaprega dhoromatumta chitongdun tami lapen kisi kedang ta phan troxy kep an ke tanglo pusi pherang ke thengno lamthe nang paklangdut Rangsina Bay Report Kat News Cardo asi pinyang itum dak Dwarbaguri Press Club pen dak Lokhimon Ashram itum mon ke wangji 25 ani raching rumamai ke padolong itum padu ponji long itum nang kohumri ke bang itum han chorolo Cardo asi lalo non ke wangji amaya phan itum chisik cedang pon pinyan ke kitang tang son sike onglo asi labang so maya long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma stame ang chitong donji lapen Karbenglong CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM MEC ke doan stame so ma ang chitong neji lasi Lokhimon ron ki kroy arat ke doan stame labang sorni adawan tin pen along tin pen kerang pen ali ralon nang ikitonje konsini nitum chuning pondo lapen labang so rat chingrum amai long dhorom amai lasi labang so dhorom amai long kaprek adhorom lapen kaprek akhai tum stame nang chitong lunji protang telatak nilitum pen welcome lo lasi labang so amai ki claim ke dam pen chenglok nitum Lokhimon Songgo lapen Lokhimon Songgo nang china mai pen kado pen nitum chingki je than pen pinang an saing deng nitum non pachun bon को प्यार भरा कादम नमस्कार। यह जानना बहुत अति आवश्यक है कि आगामी 25 फरवरी 2026 को दोलमरा में स्थित लोखिमन आश्रम पर सोफी अकलाम पर बहुत ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ राचिंगरो अमा यानी कि एक विशाल और भव्य धार्मिक एकजुटता महासभा का आयोजन जिसे लोखिमन संघ द्वारा किया जाएगा और इस महासभा में बहुत सारे राजनेताएं से लेकर सभी शुभ चिंतकों दर्शकों और श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिलेगी। जहां तक की बात है कि ये जो कार्यक्रम है राचिंगरुम अमा यह कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है बल्कि यह एक धार्मिक महासभा है जिसे हम सभी जो प्रिय दर्शक हैं और जिन्होंने हमें देख पा रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम जो है हम सभी जो धर्म प्रेमी हैं जो धर्म के रक्षक हैं या जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उन सभी के लिए आह्वान है। आप सभी बेझिझक इस महा कार्यक्रम जो इस महासभा है वहां पर आप सम्मिलित हो सकते हैं और इस दौरान हमारे जो असम प्रदेश के माननीय यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे और साथ ही साथ हम सभी जो लोखिमन धर्म के अनुयायी हैं और जितने भी जो श्रोतागण हैं उन सभी को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल के जो मुख्य कार्यकारी सदस्य डॉक्टर तुलिराम रोहंग जी और जो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आसाम क्षेत्र के सह प्रचारक है वशिष्ठ बरुआ जी वह भी सम्मिलित होंगे और हमारे माननीय सांसद सम्मिलित होंगे और विशेष अतिथि के रूप में बहुत सारे स्थानीय विधायक और डिप्टी स्पीकर भी सम्मिलित होंगे और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे और यह कार्यक्रम जो है हम हर सभी जो वर्ग है उन सभी के लिए दरवाजा खुला है। आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं और यहाँ पर बैठने की जो क्षमता है कैपेसिटी है वो 10,000 से लेकर 15,000 तक कैपेसिटी है। आप सभी आ सकते हैं और यह हम खुले दिल से आह्वान भी करते हैं। आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं और यह बहुत ही हर्ष की बात है कि हम सभी आज 25 तारीख को हम सभी देखने को मिलेंगे। उक्त समावेशলৈ লক্ষিমন ধৰ্মৰ সকলো অনুযায়ী ভক্তগণ তথা ধৰ্মীয় শুভাকাংক্ষী ৰাইজ ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব। উক্ত সমাৱেশলৈ অসমৰ
বিভিন্ন জিলাৰ পৰা গোলাঘাট নগাঁও কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং তাৰোপৰি বিশ্বনাথ লখিমপুৰ বা অন্য আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰাও ভক্তগণ বা ধৰ্মীয় অনুযায়ী আহি ইয়াত সমবেত হ'ব। গতিকে উক্ত সভালৈ আমি অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱকো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ CM মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় ডক্টৰ তুলিয়ামংহাং দেৱকো আমি সভালৈ তথা সমাৱেশলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰী অমৰ সিং কিশোৰ ডাঙৰীয়া দেৱকো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। গতিকে উক্ত সভালৈ ভক্তগণক আদৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে লক্ষীমন সংঘ তৰফৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা প্ৰায় তুংগত প্ৰায় সম্পন্ন অৱস্থাতে আছে। গতিকে উক্ত সমাৱেশলৈ মই সকলোকে আন্তৰিক আদৰণি জনাইছোঁ। কাৰ্ডম নমস্কাৰ। Tang tepini ada babirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru.